Ese wari uzi ko ikimera bita kapusine kigira uruhare mu gutunganya imihango y'igitsina gore? Ese wari uzi ko kigira uruhare muri gahunda y'imyororokere ko mu mibonano mpuzabitsina? Ese wari uzi ko kapusine igira uruhare mu kuvura ibihaha, umuhaha ndetse na za giripe? Reka tuvuge ku kimera bita kapusine. Tubahaye ikaze. Ikimera cya kapusine ni ururabo ruterwa mu busitani, rimwe na rimwe rukimeza no mu murima. Rugira amabara meza ari nacyo bamwe barukundira. Ikindi barwita ururabo rw'urukundo bitewe n'akamaro karwo rugira ahanini ku bubatse. Kapusine ni ururabo ruboneka ahatandukanye mu Rwanda ndetse no mu mahanga, aho usanga benshi banayikoresha mu kwivura indwara nyinshi zitandukanye. Kapusine, iki kimera cyitwa kapusine kandi bavuga ko gikomoka muri Peru, aho bita muri Amerika y'Epfo. Kapusine irwanya udukoko dutera indwara mu binyabuzima, irwanya udukoko dutera amacinya, iha umubiri ubushobozi bwo kudafatwa n'indwara vuba, irwanya indwara y'ibihaha. Kapusine ivura umuhaha, iyi akaba ari indwara ifata mu gutwi, ikiza giripe no gukonja umubiri, itunganya imyanya y'urwungano rw'inkari, ikiza indwara z'igifu ndetse n'amara. Kapusine ishobora gukora mu maraso nyuma y'amasaha 9 uriye amababi yayo. Ushobora kuyisimbuza imiti y'ubwoko bwa antibiyotike nka penicilline. Iyi kapusine kandi itunganya gahunda z'imihango y'igitsina gore, ivura indwara z'ubuhumekero nka sinusite, rinite cyangwa se kubabuka mu mazuru. Iyo uyisizaho wakomeretse ivura ibisebe, itunganya uruhu kuko ifite umunyu wa sufure mwinshi, yorosha uruhu ikanongera umusatsi, uburame ikanawukuza. Niyo mpamvu irwanya uruhara. Ubwo abakobwa hano cyangwa se igitsina gore bakunze gupfuka umusatsi, ndetse n'abagabo cyangwa se abasore bashaka kwirukana uruhara, ni karibu mu gukoresha ikapusine, bakajya bayisigamo abandi bakayoga. Ikize kuri vitamine C, yongera ubushake mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Niyo mpamvu bayita ngo ni ururabo rw'urukundo, fleur d'amour. Ese iki kimera gikoreshwa gite? Uko kapusine ikoreshwa: ukoresheje amababi, fata amababi yayo uyazingira mu gipfunsi cya nyiracyo, ubwo ni mu gipfunsi cy'ugiye kwivura. Hanyuma uyajye, ubikore 2 ku munsi, ubikore 3 mu gihe cy'icyumweru, urangize ukwezi. 2. Mu buryo bw'icyayi, fata ifu ya kapusine muri litiro 1 y'amazi, ubiteke n'ibishya, uyungurure, unywe ikirahuri. Nyuma y'amasaha 4 unywe ikindi, ubikore 3 ku munsi, ubikore 3 mu cyumweru, urangize ukwezi. Ni ukumenya yuko muri litiro y'amazi hajyamo ibiyiko 3. Icya 3, kwicaramo. Ufata amazi watetsemo kapusine uyasuke mu base nini, hanyuma ureke abakazuyaze, uyicaremo agere aharinganiye n'umukondo ku buryo amatako yose arengerwa. Umbaremo hagati y'iminota 10 ndetse na 15. Ibi bitunganya imihango, bivura ama infection urinaire ndetse n'ibindi bibazo bijanye n'imyanya ndangagitsina. Ndabashimiye mwebwe mwaduteza amatwi, mbashishikariza gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bikurikira. Ndabakunda. Ciao ciao.